Россияның законы, Магарит бойынша законы бойынша мақсат халықларына руслаштыру анда жазылған ашықтан ашық рәвештә. Ләкин шушы елны Сөнбек шәһәрендә бер китапта татар турында язылган булай ди. Бу Россиянең иң ныклы халкы, ул бернинди йогынтыларга да бер кашанда бирешми, һәм бирешмәячәк. Шуннан да әгәр дә менә шушы үткән юлларыбызны карасак, әгәр дә шушы юлларга бәя бирсәк, әйтә алабыз, шуннан да татарлар бер кашанда бер ничек тә бирешмәделәр менә шу сәясәткә. Россия империясы вакытында юкка гына түгел татарлар иң укымышлы халык булды. Юкка гына түгел башка халыклар, руслар үзләре надан, татарлар иң укымышлы халык. Бу турда алар руслар, аларның галимнәре, миссионерлары күп вакыт яза килделәр һәм бернинди чарада күрә алмадылар. Надзорные органы направили предписание региональным надзорным органам, что преподавание родных языков и преподавание на родном языке может осуществляться только до 9 класса, только основное образование. Хотя еще никакой закон еще не принят. А уже дано поручение эту норму выполнить. Что означает норма преподавания только в основной школе? Это означает, что на родном языке среднего образования не будет, а без среднего образования высшее образование нельзя получить. То есть учителей родных языков уже невозможно будет готовить, потому что у них нет среднего образования. Потом, вот у нас вузы работают, набирают специализации с обучением на родном языке. Если у них нет среднего образования на родном языке, вы их не сможете принять. Просто. Потому что без среднего образования высшее образование нельзя получить. Вот у этого очень маленького слова, на которое никто вообще-то внимания не обращает, ограничение основным образованием, это имеет глубокие последствия. У вас не будет представителей с высшим образованием. Не будет ни ИАЛИ, ни учителей татарского языка, потому что Институт языка и литературы, он сформирован учеными, которые окончили вузы, а они вуз окончить не смогут. Қазіргі вакытта Татарстанда татар тілінде оқыталар Бресткине бір университет, Түзіліш академиясында. Бір 10 жыл элек шул эш барайды, Химик-технологический университетта, Аграрный университетта, КФУда барайды. Ни үшін қазір туктады бұл эш? Бұл эш барайды энтузиастлар текшерген, devlet текшерген берер. Түк керек акча, ни керек финансирование, шул ачык университетіне санарға. Естесіз көрерсіз, анда дөрес нектенде түк акча керек не. Элегіз қарабыз, ниче 100 миллион сум бізге керек башларға, и ниче 100 миллион сум бізге керек максимумға чыларға. Башларға бізге керек 50 миллион сум елына. Не үшін бұл шылай күттігі? Бізде қазір мүмкіндікте бізде башларға керек. Қайын біз башлыға аламыз? Түзіліш академиясыдан, КФУ, КХТИ, Аграрный университеттен. Шул университеттерден башласақ, бізде 50 миллион сум елына жете. И мен үзім бет қазір оқытан, үзім сөйлештен университет ташкент тұрған профессорлар мен доцентлар мен тұрған тұры сұрадым. Сізге шондай надбавка болса, сіз татар тілінде оқытасыз ма? 100% естеп. Педагогтер лекцияларын қазір башында татар тілінде оқыта башлады. Рус кишілерден шаяқтық сен татар тілінде оқытасың, олайда жоқ, мен татар тілінде оқытмын, но мен методичка қазір берді. Мен методиканы ясынды, қайсы Европадан им болмас дейді. Бірінші ширатта біз егіні татарша бейлі турында сөз алып барға дейшті білбіз. Орыслар білән бірләшіп, егіні ғамәлден шығарға деп тұржыға дейді. Чөнки урысларның да бірсілер бұл білән келеші алмы егі білән. При орысша исәнінде приличной беседе только можно узнать знание ученика. Бір түрлері экзаменлар, имтиханлар язма рәвішті бұлырға дейшті бұл. Мен сразу айтам. Егінің рус тілінде білу турында приказ жоқ. Приказ бар итоговый аттестации. Нендей формада білсәгізде ол рус тілінде? Мен аның орыс тілінде әйтмейм.
Третий формада да, екі формасында да, экзамен формасында да, мектепте оқса да, приказда барбір рус тілдері. Тілдер турындағы законға берілген ақша не үшіндір бір вақытына жетмей башлады. Не үшін жетмеді? Аны шол әйе, түрлі жерлерге сөздіктілер шығардылар, түрлі китаптылар шығардылар, хан башқалар. Алар да керек болғандар. Ләкин ақша мақсатчан рәвіште шуңа бөліп берілген еді. Ең бірінші ширатта. Һәм бітті ақша деп, ол ішіне ништеттілер? Бітірділер. Кім бітірді? Әгер де біздің кадмин ақшаны берген болса, ол іш бітмейді. Барыңыз әлі, анда татар әдәбияты 11 класста юк. Татар әдәбияты нәрсе деген сөз? Ол бірінші чиратта милли низам, икенче чиратта ол идеология, үшінші чиратта ол ғылым қорасыны формуластыра тұрған бір жисім. Аны бізден шығаралар. Әгер де енді татар тілінде оқылмаса, татар әдәбияты әйдәгіз сондай тәқдим белән чыгабыз. Кертсеннәр татарский литература урысларга да таләп буларак нишләп? Чөнки без Пушкинны укыйбыз, Блокларны укыйбыз, Шаламовны да көткәннәр, Солженицынны да көткәннәр. Ә нишләп соң безнең мәсәлән Тукаебыз, Гаяз Исхакиевыз, алар киң ымлардан. Алар да бит инде бу Русия халыкларының бер Hermitage, наследие булып тора. Солай бит инде.